O filmu Borilački klub i generalno o ideji iz romana i filma postoje brojni snimci na YouTube-u. Zasnivaju se na sličnim osnovama i čini mi se posjeduju zajedničku manu, želju za prosvećivanjem. Posjeduju tu ideju kako da se vratimo na staro, kako da se ta muškost samo od sebe posle gledanja filma vrati nazad. Naravno, to je više nego nemoguće, jer onaj ko pravi snimak obitava u istom potrošačko-bezdušnom paklu kao i onaj ko će taj snimak pogledati. Lepo je saznati nešto novo, poistovetiti se sa tumačenjem, ali promene neće biti, posebno promene društva. Počnimo od najpopularnijih tumačenja filma. Prvo, kritika potrošačko-hedonističkog društva i obezvređene muškosti. Narator je insomnični dron, sa kravatom i košuljom, isti kao i svi oko njega, kopija kopije. Jedinu strast koju u životu ima je kupovina IKEA nameštaja. Zbog nesanice i praznine koju osjeća, počinje da posećuje terapeutske grupe ostvarujući osjećanje zajedništva sa ljudima koji pate od malignih bolesti. Jedino takva vrsta očaja mu omogućava san. Postaje zavisnik od takve grupne terapije, deo bezlične mase odsečene muškosti. Jedan od prvih ljudi koje upoznaje muškarac Bob, muškarac sa dojkama, nekadašnji bodybuilder, kome je nivo testosterona neviđeno opao, a estrogen porastao usled bolesti. Čovek koji je izgubio svako poštovanje porodice. Bob je oličenje potisnute muškosti. Muški očaj vrišti iza ovih scena u filmu. U uvodnim scenama upoznajemo se sa atomiziranim nihilizmom životarenja u jalovom konzumerizmu i sitničavoj potrošnji. Svaki dan mu je isti i on je osuđen da ga iznova ponavlja. Beskrajni krug mučne egzistencije. Jedino o čemu glavni lik istinski mašta je smrt u avionskoj nesreći. S obzirom da često putuje avionom zbog prirode posla, na jednom od tih putovanja upoznaje Tyler Derdena, testosteron u ljudskom obliku. Tu dolazimo do preobražaja. Tyler ubija konzumerski komfor, glavni lik posle upoznavanja Tylera nalazi da mu je stan spaljen i sve dragocenosti koje je imao su uništene. Njegov identitet, izgrađen na posjedovanju stvari, se resetuje i vraća u svoje primordijalno stanje. On potom odlazi zajedno sa Tylerom da živi u napuštenoj kući, doživljavajući metamorfozu tela i psihe. Glavni lik, narator, napuštanjem komfora prestaje da bude površni avatar potrošnje, otupljeno biće megalopolisa koji kao i sva ostala nebića može da ubija vreme na zemlji, ničim drugim nego konzumerstvom. Bilo da je to kupovina stvari, igranje video igrica, potraga na Tinderu, tiketi u kladionici, nalivanje u pubovima, uzimanje pilula, šta god. To je slika života na površini prepunog gorkog zadovoljstva. Objavljivanjem rata konzumerstvu, u veštačkom svetu glavni lik može da ponovo razazna šta je zapravo instinkt. Tada počinje tuča, a potom nastaje borilački klub. Izlazak iz zone komfora, osnovno načelo jer komfor je taj koji većinu muškaraca tiho ubija. Borilački klub ima za osnovni cilj da muškarcima bude nelagodno kako bi izašli iz čaure gde je normalno biti slab. Osveta zatim dolazi u njihovoj pobuni protiv korporativizma. Kada napokon dođe do spajanja Tyler Derdena i naratora, mi vidimo da je Tyler zapravo proizvod napaćenog uma, iluzija, primordijalna želja civilizovanog muškarca, koji na kraju filma ponovo beži što dalje od divlje muškosti. Druga popularna kritika je ničeanska i ona počiva na demaskulizaciji savremenog muškarca. Tyler je nadčovek. Narator je čovek nihilizmom otrovane duše, koji se hrani tuđom mizerijom. Reč komfor se svuda ponavlja. Tyler je pokušaj prevazilaženja konzumerskog nihilizma. Narator je Ničeov poslednji čovek ropskog mentaliteta. Tyler je Zaratustra. Borilački klub je tu kako bi se prevazišla anksioznost od smrti i fizičkog propadanja tela. Kraj je neminovan. Pitanje je samo kako ćemo ga prihvatiti. Svaka kreacija zahteva neki vid kreativne destrukcije. Kako veli Niče, na tim temeljima leži pokušaj prevazilaženja nihilizma, ali Zaratustra dobija metak, a poslednji čovek ravnodušno posmatra kraj.
Ključne tačke kritike koje se iz filma prelivaju u današnje društvo su gubitak zajedništva, beznadešnost postojanja, plutanje u površnim zadovoljstvima, bedni hedonizam, civilizovani komfort, jalova muškost i nedostatak testosterona, sveopšte potiskivanje agresivnih emocija, kultura samomržnje, nihilizam poslednjeg čoveka, fašizam konzumerizma. Sve su to tačne kritične tačke propadanja kojima fali dublje zašto. Gde leži to zašto? U srcu nezadovoljstva civilizovanjem. Ključ ove kritike biće reč komfor. Tu leži sveopšta privlačnost gradova i civilizacije. Lakši život. Želja koja je jača od bilo kakve primordijalnosti. Želja koja stvara civilizacije. A šta je civilizacija? Jedna od osnovnih definicija civilizacije jeste da je to najnaprednije ljudsko stanje. Čovek od vremena stepe i divljih hordi istinski teži da dostigne stanje civilizacije, da pređe iz primitivnog u moderno društvo. To je naravno progresivistička definicija. S druge strane, imamo Špenglerovu definiciju civilizacije kao krajnjeg veštačkog stanja za koje je određeno društvo sposobno. Civilizacija je neizbežna sudbina jedne kulture, završetak jednog ciklusa, ultimativni kraj kroz koji prolaze sve kulture koje dostignu starost. Civilizacija je smrt. Ovo je, možemo reći, ciklična definicija. U ovom rascepu definicija potražit ćemo unutar pukotina biće koje na svojim plećima nosi i kulturu i civilizaciju, čoveka. Šta se događa sa čovekom u civilizaciji? Pa on se jednostavno rečeno civilizuje. Šta onda zapravo znači to civilizovanje? Tu će nam u pomoć priteći čuveni sociolog Norbert Elias i njegovo neverovatno delo Proces civilizacije, tačnije rečeno proces civilizovanja. Norbert Elias u svojim istraživanjima prati proces civilizovanja unutar zapadne civilizacije. On, otvoreno rečeno, pravi socio-istorijsku genezu, pokazujući kako je srednjovekovni varvarin postao ugledni prefinjeni građanin. Pojam civilizacije potiče od latinskog termina civitas, kojim se označavala gradska zajednica, kasnije i država, a iz njega su još u kasnoj antici izvedeni pridevi civilis, u značenju gradski, građanski, kasnije i državni, odnosno imenica civis, građanin, pre svega u značenju podanik, a kasnije i državljanin. Novovekovni uspon građanstva obeležen je i novim pridevskim formama ovog termina, posebno u francuskom i engleskom jeziku, koji će se koristiti u značenju uglađenost, maniri u ponašanju, uljuđenost, odnosno prosvećenost, a zatim će označiti stalešku pripadnost. Eliasova istraživanja procesa civilizovanja upravo su pokušaj da se identifikuju strukturne promene u ljudima, koje su istorijski ušle u pravcu sve veće kontrole nad afektima, kako u iskustvu, na primer podizanje praga stida, tako i u ponašanju, na primer uvećavanje broja različitog pribora koji se koristi za trpezom. Pod uticajem francuskog i engleskog koncepta u Evropi u navedenom periodu dominira upotreba termina civilizovanosti, kao svojstva ličnosti koje se ogleda u obrazovanosti, poznavanju manira i protokolarnog ponašanja. Uzmimo za primer francuskog plemića koji je mač zamenio perikom. Sociolog Ivana Spasić u svom delu Sociologija svakodnevnog života posvećuje posebno poglavlje Eliasu i piše: napuštanje srednjovekovnog ustrojstva, pogleda na svet, ponašanja i društvene strukture, Elias prati preko sadržaja prvih priručnika Bontona koji se javljaju u kasnom srednjem veku. Njih s pravom ne smatra pojedinačnim autorskim delima, nego simptomima, odrazom prakse i tipičnog mišljenja u datom trenutku. Naročito ga zanima ponašanje za trpezom, jelo i piće za svako društvo, a pogotovo srednjovekovno predstavljaju primarni društveni čin. Elias opisuje kako sirovost srednjovekovnih praksi pri obedu, donošenje cijele pečene životinje na sto i sečenje na licu mesta, upotreba zajedničke zdele i zajedničke čaše umesto pojedinačnih porcija, jedenje rukama, slobodno manifestovanje telesnih funkcija prilikom obeda itd. Postepeno ustupa mesto profinjenosti,
kojom se sve više uklanjaju tragovi telesne prirode čina uzimanje hrane, transformacija noža kao simbola agresivnosti, razvoj pribora za jelo, rastući zahtevi za kontrolu nad telesnim pokretima i funkcijama. Ove promjene na mikroplanu Elias izričito povezuje sa procesima koji se istovremeno događaju na nivou političke i društvene strukture i na taj način gradi sliku velikog prelaza. Na jednoj strani je srednjovekovno društveno uređenje, obeleženo niskim stupnjem društvene integracije i diferenciranosti, odsustvom monopola fizičke sile koja se primenjuje decentralizovano i rasprostranjeno, prema stvarnoj snazi aktera, a ne prema utvrđenim pravilima, te neizvesnošću i nepredvidljivošću, jer politički položaj, imovina i društvena moć zavise od ratničke sposobnosti i sreće. Kao posljedica ovih strukturnih obeležja, opšti stav prema životu je prezentistički, već sutra mogu poginuti. Afekti se slobodnije izražavaju, a kada obuzdavanje i ima, ono je samo površinsko, izazvano strahom od jačeg drugoga umesto iznutra doživljenom potrebom. I konačno, duševna stanja beleže velike oscilacije, uz veću punoću i krajnost doživljaja. Na drugoj strani je moderno društvo, koje nastaje zajedno sa apsolutizmom. Njegove su odlike visoka integrisanost, razvijena podela rada i međuzavisnost ljudi, monopol fizičke sile koncentrisan na državu, stabilnost i predvidljivost, otud duga vremenska perspektiva i mogućnost planiranja, pacifikacija života i odstranjivanje primene fizičkog nasilja iz svakodnevnice. Kao posljedice se na mikroplanu razvija samoobuzdavanje, internalizovano socijalizacijom, tako da se kontrola nad telesnim funkcijama osjeća kao unutrašnja nužda i najzad kao ublažavanje psihičkih doživljaja. Elias se temeljno oslanja na psihoanalizu, budući da polazi od predstave o postojanju dubinskih ljudskih afekata, prvenstveno vezanih za seksualnost i agresivnost, koje društvo nastoji da kontroliše kroz potiskivanje i sublimaciju. Ovde ostavljamo Eliasa i idemo kao ocu psihoanalize Sigmundu Freudu. Pre nego što vidimo šta je Freud pisao o civilizaciji i posledicama civilizovanja, postavit ćemo ovde jednu tezu. Civilizovanje jeste proces potiskivanja. U psihologiji potiskivanje je proces guranja misli u nesvesno, isprečavanje bolnih ili opasnih misli da uđu u svest. Deluje kao nerazumljiva naivnost, gubitak pamćenja ili nedostatak svesti o sopstvenom stanju ili situaciji. Emocije su svesne, ali ideja koja stoji iza njih je odsutna. Čovek jednostavno neprijatne emocije gura pod tepih koliko god može. Trudi se da se ponaša civilizovano, normalno, iako ispod gori, dok konačno otvoreno rečeno ne prsne. Bolesti izazvane preteranim potiskivanjem emocija su bolesti srca, depresija, razni oblici anksioznosti, problemi sa pamćenjem, povećani nivo hormona stresa, razne neuroze, psihoze itd. Setimo se epizode Besnila o hormonima i kako povećani nivo hormona stresa na globalnom nivou dovodi do društvenog samouništenja. Individua preteranim potiskivanjem postaje bolesna, kako mentalno, tako i fizički. Polako vene i nestaje. Iz istog ugla, organicistički, možemo posmatrati civilizaciju. Civilizacija, kao jedan masovni proces potiskivanja, dovodi do mentalnog i fizičkog oboljenja društava koja pripadaju toj civilizaciji. Freud u svom čuvenom eseju Nelagodnost u kulturi bavi se idejom čovekovog nezadovoljstva civilizovanjem. Tu se može zapaziti da civilizacija počinje kada se afektivno zadovoljenje nagonskih potreba efikasno odbaci. Odbacivanje počinje prilagođavanjem nagonskog aparata novim socioekonomskim uslovima. Oni su prvobitni modifikatori ponašanja. Civilizacija akumulira bogatstvo i postiče transformaciju ratnika u trgovca, čitaj modernog konzumera, i sa time promenu ponašanja. Freudova teorija se zasniva na civilizovanom disciplinovanju nagonskih potreba, gde se civilizovani ego mora neprestano boriti sa svojom sopstvenom, bezvremenom prošlošću i zabranjenom budućnošću. Tu su, kako Freud primećuje, koreni svih naših psihoza i neuroza.
u začetku civilizovanja. Normalnost u civilizaciji je nesigurno stanje. Neuroza i psihoza su izrazi pobune protiv spoljnog sveta. Ta pobuna, iako potiče iz čovekove nagonske prirode, tumači se u civilizovanom svetu kao bolest koju treba lečiti. Odsustvo potiskivanja postaje arhetip slobode, što možemo vidjeti na primjer svojevremeno hipi pokretu, a civilizacija kao sistem potiskivanja je borba protiv te slobode. O prirodi civilizacije Freud zapaža da sloboda od potiskivanja je stvar podsvesti i predljudske prošlosti, da osnovni biološki procesi u čovjeku teže oslobođenju od civilizovanosti. I onda same fantazije o oslobođenju utiču na čovjekovu svest da rađa ideju utopije. Špenglerovski rečeno, kada kultura postaje civilizacija i čovjek ulazi u mašinu civilizovanja, počinje žal za divljinom i savršenstvom prirode koja se iskazuje kroz književne utopije koje se pišu u gradovima. Naš narator iz borilačkog kluba je civilizovani čovjek, toliko oboleo od potiskivanja da stvara iluzornu ličnost koja treba da ga izvuče iz pukotina civilizacije. Kraj filma pokazuje da je to nemoguće. Naglasak s početka filma na materijalnom, na samomržnji, na niskom testosteronu, na bezličnom životu u gradu, besmislenoj egzistenciji, na slabosti, na pacifizmu i kulturi žrtve, na strahu od samotnog umiranja, odraz su dugog procesa civilizovanja. Nažalost, inteligentni snimci samopomoći neće i ne mogu to promeniti. Društva, kada prelaze iz faze kulture u fazu civilizacije, stvaraju ovakve ljude i ništa to ne može promeniti. Izrazi pucanja i besa nisu odraz povratka nazad, već raspada uma civilizovanog čoveka, koji više ne može da podnese teret civilizacije. Poslednji čovek, finih manira, osuđen je na psihičku i fizičku propast.